vragu! Bože. Biba, ovo donosi nesreću. Da, odbit će mi od plaće. Trebalo bi prebaciti malo soli preko lijevog ramena. Još mi nered, molim te, napravi. Šta još? 3 krastavca, 5 maslina, idi, molim te. Biba, ova staklenka s pekmezom je tek upozorenje. Upozorenje za šta, molim te? Za grozne stvari. Ovo je prvi u nizu strašnih događaja u ovom dućanu. Ja mislim da bi bar ti trebala znati da ogledalo donosi nesreću, a ne staklo i staklenke i tegle. Pa i ogledalo je staklo. Nije ogledalo je ogledalo, staklo je staklo. Kaj bi onda svaka razbijena čaša, kaj bi imala 100 godina, umrla nesretna. Vidiš, počelo je. Šta je bilo, cure? Ja ništa, razbila sam pekmez i izazvala lavinu nesretnih događaja. Pa sad klečite i molite Boga da vas poštedi, jeli? To bi bila dobra ideja. Nema odrezanih prstiju, otvorenih rana. A šta, ovo se ne računa? Ako ste zato mislili dobit bolovanje, loše ste mislili. Pa dobro, bar jedan dan, šefe, dok odem u bolnicu, dok me cijepe protiv tetanusa, doma malo onda odmori. To je prestrašno, kako sam ja vas razmazio. Vidjet ćete vi ako ja odem i dođe vam novi poslovođa. Ajte, Đurđa, ne pljujte na pod. Što niste dovoljno nereda učinili. Po vratu. Šta ti je to? Šta? Šta ti je to? Porezala sam se. Šta si opet probala kuhat? Ne, nego sam razbila staklenku s pekmezom na poslu. A opet si izbacivala pijance? Ne, bilo je slučajno. Đurđa kaže da to donosi nesreću. Isuse, grozno. Pa sutra pišem test. Pa šta? Kak ja dobijem 1 jer si ti razbila staklenku? Dobit ćeš ti 1 zato što čitaš to smeće, a ne učiš. Hvala Bogu da imate barem jedno inteligentno dijete. Dragi moji, molim vas malo pažnje. Odnedavno se ovim dućanom šire tračevi da odlazim. Pa žao mi je što vam moram reći da su ti tračevi ponekad istiniti. Prebačen sam na drugo radno mjesto i dobit ću službeni auto, mobitel, kompjutor i 3 put veću plaću. Dobro, za kaj on to nama govori? Da nam nabija komplekse. Vas dvije ništa nećete reći? Jesam ti rekla, to je zbog onog pekmeza. Pa šefe, ja idem s vama. Ostajem jedino u slučaju ako ja dobivam vaše staro mjesto. Ne mogu zamisliti bolju zamjenu za samog sebe. Vi ste ženski i ja, ali ne može. A znači stari mobitel dobijem ja, ne? Ne, to ću kćeri pa... Ali ima i boljih stvari. Znam, vodite nas sa sobom, ne? Svako će dobiti mobitel, auto. To ne. Ali vam zato za voditelja podružnice dolazi jedan od najobrazovanijih i najškolovanijih ljudi naše firme. Nakon mene, naravno. Gospodin Piškorić. Piškoriću, gdje ste? Možda se raspiškio. Možda je gluh. Možda se lupio u glavu pa sad luta dućanom i ne zna tko je. Čuo sam vas! On čuje. Svake još ne znamo kak stoji s onim udarcem u glavu. Nisam dobio udarac. Još nije kasno. Ni za vas. Aha, vidim, ljubav na prvi pogled. Nikad nije kasno da se zaposlenike izvede na pravi put. Znam da je kod vas do sad vladao nemar, anarhija, nered, ali sad je stigla čvrsta šaka koja će vas dovesti u red. Nemojte pljuvati. Vidim da vam moram usaditi i osnovne higijenske navike. Usadi ti sebi tupe. Ja sam Janko Piškorić i vladat ću ovim marketom. Isuse Bože, slabo mi je. Vi se možete ići, hvala. Aha, da, eto. Pa ne možeš... A moram! Ne morate, vi to želite, Dobro, imate pravo, želim,
Ali mislim, nemojte to shvatiti osobno. Biba, ne, ovo stvarno nije istina. Možemo i dalje vikendom piti kavu. Samo i izvan radnog vremena. Eto da, vidim da se snalazite, Piškoriću. Proste, moram ići. Dajte, molim. Nemojte. Navratite. Želim ja, bumo mi još plakali za njim. Zbogom gledanju televizije u radno vrijeme. I vi još imate puno posla. Molim vas, predstavite se. Ovo je Vlada. Oni su sijemski blizanci. Stvarno? Imaju jedan mozak zajedno. I to mali. A vi ste? Ja sam Đurđa Hrković. Za prijatelje i za intimne situacije. Hrki. Bez brige do toga neće doći. Nikad se ne zna. A vi? Biserka Fruk. I voljela bih reći da mi je drago. Ali nije. Pravit ćete probleme. Ukoliko god bude mogla. Buntovnica. Slavio sam ja i gore od vas. Ili ja radim probleme? Aha. Da, kome? Pa da vidimo. Prvo si bila nemoguće dijete i radila probleme svojim roditeljima. Da. A otkud ti to znaš? To oni su mi rekli. Misli su da ću se uplašiti i pobjeći. A onda si se 17 godina ostala trudna i napravila problem meni. I meni. Ne, ti si taj problem. A sad sam i problem. Ne sad, od kad si progovorila. A bit ćeš još i veći ako dobiješ jedan iz tog testa, znaš? O, još nesreće. Usput, kak je prošao test? A drugi tjedan ću znati rezultate. Ali ne može biti dobro sa svim tim tvojim razbijanjem. Svoju stranu blokiraš mi. Nasmiješite se, Fruk. Vama nikad. Ne meni, nego... Evo, da šta, ako ste mi došli tu držati predavanje o tome kako će nasmiješeni prodavači vragu moltvenik prodati. Poštedite me narodnih mudrosti. Od sada pazite što radite i što govorite, jer sve će ostati zabilježeno za vječnost. Veliki brat vas gleda. Kamera u mom dućanu. Mislite, u mom dućanu? Dobro, da, u mom. I ne samo u mom dućanu, nego i u stražnjoj prostoriji. Puši oni. E da, od sad se ovdje više neće pušiti, ali da, mislim da govorimo na istu prostoriju. Jel, a što to znači? To znači da se neće nadzirati samo kupci, nego i zaposlenici. A, bojim se da to neće ići, jer vidite, imamo ustavno pravo na privatnost. Neće ići. Neće ići. Neće ići. A hoćete li vi ići odavde, Fruk? Nema problema. Recite riječ i... Nakaza? Krasan pokušaj, ali mislio sam na onu drugu, na riječ otkaz. A, bojim se da to nećete čuti. Oprostite, imam jedan problem. Samo jedan, blago tebi. A ne mogu naći mladi krumpir. Jer ga ne držimo, okej? Ne držite mladi krumpir. Ne držimo ništa mlado, a da, osim Milivoja, a bojim se da i on već počeo lagano trulit. Ma kako ne držite mladi krumpir? Pa škrob je osnova prehrane. Ovako, pred kamerom izjavljam da ne držimo mladi krumpir i da ga nećemo ni držati. I ja. Što je to? A, to je veliki brat, on zaprima narudžbe. Molim 1,5 kg mladog krumpira. Što spomeneš još jednom krumpir, razbit ću te. Ti krumpir, budale. Jebote krumpir. Tužit ću vas. Da znate, tužit ću vas. Imate pravo. Samo napred, zato i služe kamere. Da, dođite poslije radnog vremena pa ću vam dati kazetu ime našeg poslovođe. Janko Piškorić. Fruk. Mruk. Odi lijevo još. Daj, stani se, Isuse, ispred njenog ormarića. Isuse Bože, Vlado, ispred njenog ormarića. Tu, tak stani. Dobro. To je to. Pazi, ide. Kaj ti veliš, ona niša? Ne, pa to ti je to. To su ti ženski. Kaj? Ništa. Pitam kaj? Ništa. Niš, kaj bi bilo, Niš, vidimo se među paštetama. Samo malo, Đurđe, samo malo. Šta je ovo? Kazeta. Da znam da je kazeta, pitam šta je na njoj.
Ma manite te zagonetke, prihvatite se posla, Fruk. Neću se prihvatiti posla dok me balavci gledaju kad se presvlaču. A to onda riješite s tim balavcima. Ne, nego stvarno jer ste vi za ovo krivi. Ma znate šta, već me puna kapa vaših gluposti. Dajem otkaz. Što ste rekli? A, dobro ste vi mene čuli. Dajem otkaz! I što će se ovdje još dogoditi? Đurđa. Ušla. Vidi šta imam. O. Biba. Daj, pauzu stavi, to ćemo gledati prije spavanja. Dala sam otkaz. Šta si rekla? Rekla sam da sam dala otkaz. Baš zbog te kazete. Dobro, si ti normalno. Pa si ti normalno. Ko će Sandru hraniti kad ju izbaci iz škole? Ko će Darku platiti školu za naprednu djecu? Čekaj, to je tebi bitnije. Čekaj, samo malo. To je tebi bitnije. Tebi je bitnija plaća od toga kad ti neki voajeri snimaju ženu dok se skida, jel? Ako dobro plate, da. Ma daj. E, tata, daj mi 100 kuna, idem van s Ivanom. S Ivanom? Jel to muško ili žensko? A kažem da je muško, nećeš me pustiti. Pa neću te pustiti ovako ni onako. A 100 kuna, Isuse, pa ne tražim 500. Znaš šta, uzmi si malo zraka, od tog ćemo od sad živjeti i to zahvalim mami. A opet radi problema. Pa da, ali bit će bolje. Ide, daj mi. Ne dam. Da? Ne dam. Nema van. Idi, piši kući propalo. Ajmo. Ženja, piši Djedom Mrazu. Ajde, super, ću ja s ove strane. Jesam ja luda ili si ti jučer dala otkaz? Ti jesi luda, ali da, ja sam jučer dala otkaz. Pa što onda radiš tu? E, pa Martin mi je rekao da ako se ne vratim na posao, kako god znam i umijem, da će nam djeca završiti na ulici. A što ćeš reći? Iškodit ću? Niš, pravit ću se da se ništa nije dogodilo, okej? Fruk, što vi tu radite? Mijenjam cijene. Kako možete? Pa neće se same od sebe promijeniti. Ali dali ste otkaz. Ko, ja? Ne. Da, vi dali ste otkaz. Nisi, Dorothy, samo sve u redu. Đuđa, Da, šefe. recite da je Fruk jučer dala otkaz. Nije? Đuđa, bili ste tamo. Znam, ja se ne sjećam. Joj, kad vas sad vije. Ovo, bilo je lakše nego što sam mislila. Onda sam bila dobra. Pa zapravo si bila zločesta. A me više voliš dobro ili zločesto? Pa svejedno dok donosiš pare u kuću. Čak i ako se recimo bavim striptizom. Striptiz. A di je sad ona kazetica? Kazetica. Da. Kazeta. Svi ste bili protiv kamera u dućanu. Ali, kao što vidite, ulaganje se već isplatilo. Noćas smo imali provalnika. I kaj je ukradeno? Ništa. Ništa. A kakav je to provalnik? Za svaki slučaj prijavio sam policiji, ako se provalnik vrati. Ovdje je video iz pušione. Tu vidimo kako je provalnik okrenuo kameru u mrtvi kut da ga se ne vidi.
Dođe. Išuj ti. O, Čekaj, sad ćeš vidjeti. to je moja žena. Gle, vidi, plaće. Suzu u oku mu vidim. Evo, molite za... Da. To, pa tak se da, bravo. Biba, svaka čast. Sorry. Ujo. Nisam htio, prosti. Sad te imam, Fruk. Fruk! Nije dosta što kradete, nego se sad sve porazbijali po dućanu. Dajte, znam da ste to, vi ne... Šuti ili ode glava. O, šta se to tu događa? Stani tu kraj njega. Ma neću još i muzičku, a tu mi je čisto dobro. Tišina! Prosvirat ću vam mozak o paštetu. O, vi se onda ne morate brinut. Shvatio sam, Biba. Da, znači niste posve izgubljeni slučaj kao što sam mislila. Tišina! Ko se to ovdje dere? Svi na pod! Ko je ovaj s čarapom na glavi? Ne znam. Jel to ne s mladim krumpirom? Ne znam. Tišina! Nesrećama nikad kraja. Ruđa, nemojte ga izazivati. Ništa ja ne izazivam tako s Đuđom Hrković. Niko ne razgovara. Hoćeš metak, ha? Wow, to nisam čula od srednje škole. Daj, makni se. Ja sam oženjen čovjek. Ja, pa neka si. Dobra, ajde, recite vi nama sad lijepo što vi zapravo hoćete. Što hoću, ha? Vilu na moru i privatni avion. A za sada, otvori blagajnu, ajde. Lovu ili je gotov? Nema love u blagajnu smo ispraznili u sefu. Sinoć. Da, i kako vas nije sram pljačkat nas sirotinju? Samo malo dolje niže je supermarket Lijevo, pa koji se ima spustite 5 niz puta... stepenice, idete rano, dućan Valentin. 5 puta veći promet od nas. Tišina! Vi ćete meni o sirotinji, ha? Ja sam već godinu dana bez posla. Pa ja isto, pa ne hodam okolo, mislim i pljačkam tu. Znao sam da ste dali odgod. Če, dućane! Ali ja imam 2 djece. A malo me trebaju nove kopačke. A mala, non stop nove krpice, pa ti vidi. Sve mi je jasno, sve kužim. Apsolutno te razumijem. Što, i ti imaš djecu, ha? Da jedno, nego... Dvoje. Ja isto. Imam fotke, hoćeš imam ja. vidjeti. Daj pokaži svoje. Čekaj, zvati ću ti ja svoje. Imaš? Čekaj, daj pridiš. Aha, čekaj, ajde, možeš? Biba, daj pištol. Marijana. Slatka je. I Sandro, ha? Sandra i Darko. On je na mene, ona je malo na tatu više. A on je totalno isti ti. Misliš? Bar mislim, ne znam otprilike ova kak te sad mogu vidjeti. Isti. Pljunuti tata, Slušaj, trener kaže, mali je genijalan. Pljunuti Ronaldinho. To se vidi. No šta je? Slušaj, još godinu dana i odo ja u penziju. Biba, daj pištolj. Fruk! A, da, gle, ajmo se mi dogovoriti. Ili ćeš ti njega sad ubit, ili ćemo se mi nekak već dogovoriti za te pare. Čekaj, ajde, možeš? Da. Ne, ovako, joj, prosti, malo sam ti gurnula prst u usta. Evo je, dobro. Daj lovu. Nema problema, uzmite sve. Dućan, onako nije naše vlasništvo. Samo molim vas, poštedite nam život. Molim vas, premlad sam da umrem. Evo, učinit ću sve što hoćete. Hoćete da kleknem, da pužem, da ližem pod, mogu sve. Može, ajde. Evo, tu sam ja. Evo, ja sam sad dolje. Sve uzmite. Evo, ja sam tvoj rob. Mogu sve. Samo molim te, poštedi mi život, ne želim umrijeti, mama! Ovo je uvijek tako dosadno. Ne pitaj. No dajte, bute, no. Kaj je? Što je ovo? A, to? To je Niš. Kak Niš? Mislim Niš. To je za našu privatnu upotrebu. Što snimate pornić? A ne, pornić ne. Mislim, ne profesionalno. Samo snimamo kolegicu dok se presvlači. Mislim, dobro, šefa u nekim neugodnim situacijama, da. Ti imaš kazetu? Kazetu. Daj da vidim, ajde. Da, svakako. Jel sad ti ne smeta što si oženjen? Moja žena nema ništa protiv. Bolje da gledam nego da diram. Svi ste isti. Ma daj mi to debilu jedan. Čuš ti mene, čuš kad ti govorim. Čovjek ima pištolj. Lakše malo. Nisi na filmu, ej.
Dobro, dobro. Nije loše, a? Ubit ću te, čuješ ti mene? Šefe, Ubit ću te. hoće li to, ajde? Dajte, ja ću, dajte, već ti ste popeli na vrh glave s tim, otključavate to, već pola sata. Dobro, biba šala, mislim. Šuti! No, daj, evo, di hoćeš da ti to stavim, di, evo, nosi sve. Pa imaš vrećicu? Nemam. Čekaj, koji to dućan nemate vrećicu? Imamo one s blagajne, a te mi moraš platiti ili će meni oduzeti od plaće, okej? Čekaj. To mene zajebava, a? Pa, ne samo vas. Ajde, naplati. Evo ti vrećica, evo ti novci, ajde, sve si dobio, možeš ići. Slušaj vam, sljedećih 5 minuta da se niko nije mrdnuo. Ili ću vas sve pobiti, jasno? Ti ćeš me čuti, debilu jedan, kad te dohvatim i tebe i ono kretena debelo. Pa šta kaj? Šta kaj? Šta ti otključavaš sve pola sata? Ti nisi normalan, jednu... Ono šta, žube ću ti izbiti, još jedan put da te uhvatim. Spava. Jo, hvala Bogu. Biba, jesam ti rekla da ovo donosi nesreću? Krajnje je vrijeme, Đurđe, da saznaš da ogledalo donosi nesreću. I ogledalo je staklo. Nije ogledalo... Nema veze. Sad se dolazi na posao, a? Tko? Vlado, bio nam je pravi provalnik. Što hoćete, fruk? Ne, šefe, pitanje je što vi hoćete. Što to znači? Pa to znači ovako. Da li želite zadržati svoje staro radno mjesto kojeg ste se tek tako dočepali i da li vaša žena zapravo zna kolika ste vi kukavica? Aha, ne. Šefe, ja mislim da ja ovu kazetu ipak moram objaviti. Fruk! Pa to je moja sveta dužnost, šefe. Mislim da bi naši direktori bili oduševljeni kad bi shvatili kako vi zapravo dobro postupate s njihovim novcem. Dajte mi to. A vaša tek supruga kad vidi kako ste hrabar muškarac. Što vi zapravo hoćete, fruk? Pa ovako, hoću da sve bude kao prije. Hoću svoje staro radno mjesto i povišicu zbog ove pribranosti koju sam pokazala tokom pljačke. I da, sve to hoću napismeno, najkasnije do sutra ujutro. Dogovoreno. Da, zaboravila sam. Želim još da se maknu sve kamere iz dućana i iz pušione, ako me razumijete. Je to sve? Pa, još bih htjela da nam se vrati naš stari šef, a da se vi vratite tamo odakle ste došli, ali mislim ipak da je to malo nerealno za očekivati, pa prema tome... Ugodan dan! I onda, još uvijek mislite da stvaram samo probleme? Pa tu i tamo znaš biti korisna, ja? A jesi zadržala gan? Ne, Sandra, dobro znaš da ne volim nasilje. Aha. Mama, mogu poslije toga gledat crtiće? Ne možeš. Zašto? Jer su puni nasilja? Ne zato. Nego? Reći će ti mama poslije.